siza bakithi uphathe kahle umuntu wakho uyayibona lento yes umphathe kahle bamfare zwavudi nasa mfara zwavudi utotojiwa bajiya bangwe bayajiya bangwe wasala uchikolila right umsakazo ngakho ekhuluma FM 95.0 ngqongqo yoqaqa konto ziyathunqa komfazi shando dabonye makayiphela uphela amazinyo ndoda qabjiji into zabantu oqotho omncizi yakhala ke manje kanje ngishayeleke ingoma ke enqala nqa uyidlela today ethi yona ke bazomthatha sinikezwa ke insizwa phetsheya kwele South Africa bizwa ngokuthi yona ke Sibahle ingoma ke engishayele yona bazomthatha yes umphathe kahle umphathe ngokweqanda umphathe ngendlela enhle umshowe ulava yes umthanzi impela njengamanje nje bembhekeke omnye umuntu lapho ebhalile imithetho okumele yenze ukuthi bakithi lapho ungawothi nxa usemathandweni uthi emntwini wakho it's okay sokwedlule wena usakwedlulanga nxa uxola futhi xola ngokuphelele uyayibona yonke lento uthi bakithi uqhakathekile ukuthi abantu ba communicate Nkosi yami kunenge okwenzakala ubefake lo muntu uthiwa i10 commandments zothando alright ngizoliphathela zona mbayimbayi ithi nithule kadwa sente